Дорогие наши сородичи и земляки, приветствуют вас Долгане Республики Саха, села Юрюнхая Анабарского национального Долгано-Вентийского улуса. Поздравляем вас с нашим праздником коренных малочисленных народов мира. Желаем вам крепкого здоровья, человеческого добра, счастья, уюта планете Земля. Эгерде! Bulur ana bir dırıvaga ançıgalarla keşken bolla kış olur buttara biter. Olaran taptahan hobu kurtukken ırığından kapsetelleri. Anna birim ançıgatın aktavalık ahılıkta girebet. Bu manıga ançıga kış hobu kurduk kardararı. Ergenlek baydanım rastaydarım rastan üstte girebet kapıtılık baydanım akanglarım kamıyen üstte giri bu kurduk lakestak ançıka ırığından kapsatan taptahan yol bolan bu batçaga jeri oğuru törötön teniten ana bire bana atırdan bu bolorda futevde.